Avvanz kbir fil-qasam tal-onkoloġija. Għall-ewwel darba din is-sena 10 studenti ser ikunu qed jiggradwaw fir-radjografija tal-onkoloġija. Dawn l-istudenti ser ikunu mħarġa biżżejjed sabiex jagħtu terapija lil pazjenti bil-mart li jkun skopert mill-medical imaging. It-taħriġ qed jingħata minn speċjalisti u lecturers mill-Università ta' Cardiff fir-Renju Unit. Ħabbar dan il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. Preżentament dawn l-10 studenti jinsabu fil-fażi finali tal-prattika tal-kors tagħhom. Il-kap tad-Dipartiment tar-Radjografija Paul Bezzina spjega kif fil-passat dan it-trattament kien jingħata minn speċjalisti barranin. Al kontrarju ta' dan, issa dawn l-istudenti se jibdew jagħtu s-servizz tagħhom mill-isptar il-ġdid tal-onkoloġija li jinsab ftit pass il-bot mill-isptar Mater Dei. Il-Ministru Farrugia qal li din hija parti minn qabża ta' kwalità li l-Gvern qiegħed jagħti lil persuni milquta mill-marda tal-kanċer.